Inggih, Om Swastiastu. Inggih suksema majeng ring semeton sani sampun bergabung. Nenten lali taler titiang ngaturang suksema majeng ring suara saking Bali. Bapak Putu Supartike sampun ngijinin galah ring rainani mangkin. Inggih, mangkin berkaitan dengan perayaan Mace Cerpen Bali Online edisi ke-100 miwah HUT kaping 3 benang utawi 75 kemerdekaan Republik Indonesia. Nika Mace Cerpen lan puisi online keroyokan. Nggih. Wawa kidik sani bergabung. Sinambi nyantos semeton sani lianan. Dumugi gering agung puniki utawi virus puniki gelis metilar nggih. Astungkare. Inggih mangde nenten suwe Mace Cerpen Bali Online puniki kawitin titiang. Di beten langit galang iluh state meplisahan oleh Ibu Putu Supartike. Dini di beten langite ani galang ipidan iluh meplisahan mekepu meplalian pedidi didur padangi ani gadang liman iluhe ani cenik ngisiang tebihan roti lan bibeh iluhe itah kinyak-kinyuk. Di samping iluhe boneka Barbie ngeletak tusing jegede sakewale tusing masih cerik lan dadi orahang sedeng-sedeng. Bonekani totonan beliange teken bapan iluhe dugase iluh aja kemelali ke kote. Di samping iluhe meplisahan masih ada icoki. Cicing kintemani animare 2 bulan bangengide teken penyaman bapan iluhe ani ngoyong di kintemani. Miripke iya nimpalin iluh meplalian. Icoki gelalang geliling mecande pedidiane. Makpak padang utawi ngekeh tanah. Yen sing kitu icoki ngedeng boneka iluhe lan pelai bange. Yen sube ketu iluh pasti lakar ngeling lan ngaukin memen bapani. Ningeh pianakne ngeling mimi utawi bapan iluhe lakar teke makin iluh lan metakon. Kenapa loh? Enggal-enggal iluh lakar nujuang bonekani ani pelai bange teken icoki uli samping iluhe. Nepuken icoki makpak boneka mimi utawi bapan iluhe lakar ngulah icoki lan nyemak boneka ni totonan. Yen sing kitu mimi utawi bapan iluhe lakar nyemak sampat utawi papah biu anggon muput icoki. Icoki kaing-kaing. Iluh kedek langite mekenyem. Disubani bonekani totonan jemake uli icoki lan bange iluh
Iloh buin ngeling kerana bonekani sube usak. Suod ngeling iloh buin mani beliange je boneka ane lungan. Keto mimi utawi bapan iluhe lakar memunyi. Suod memunyi keto, mare iloh lakar nyak mendap. Degang mepelalian pedidi lan ngemusuhin icoki. Gelibag-gelibag iloh mepelisahan di beten langite. Langite kedek, iloh kedek, nanging tusing saling kedekin. Loh, mai ngudiang ditu. Iloh ngedebras bangun termelaib ngojog memen iluhi. Roti dilimani dagelang iloh. Ani ngainang icoki, ngenggalang mekecos nyarag rotini totonan. Langite ningalin iloh ani melaib jelempah-jelempoh. Mirip langite kedek ningalin tingkah iluhe dogasi totonan. Sakewale iloh tusing lakar nawang, kerana langite tusing bisa kedek ngakak cara manusani. Memen iluhe lantas nyangkling iloh. Iloh ngetekul di palan mimini sambil memunyi tusing karuan. Apake iloh nagih susu, nagih nyunyu, utawi nagih roti, kerana tuah dogen ani pesu oleh bibih iluhe. Yen disagete bapan iluhe teke selidan uli megai, iloh ajak ke mepelalian jaran-jaranan di dhuwur padangi. Tongos iluhe biasa mepelisahan. Bapan iluhe ane dadi jaran melingap di dhuwur padangi. Nyak mesif care jaran mebatis pat-pat. Lan iluh negak di tondon bapani sambil nyambak bokne. Hia, hia. Keto iluh memunyi sambil kedek ngedengang gigini ani enu pawah. Mirip iluh nagih nutang cara ane ada di film Kobo ini. Ya diastun bapan iluhe kenyel. Nanging ulian dot ningalin pianakne demen, bapan iluhe tusing tain nulak. Langite nyak siang unduke totonan. Ya diastun iluh tusing tain nurati. Lingan iluhe aniken mirip tusing tain di ngehe teken langite. Mekejang. Mekejang subet tain di ngehe. Ya diastun iluh sengi-sengi mengkep di beten mejani. Iluh ngeling ulian tusing nyak beliange boneka baru. Kanti ngeling ulian put-pute aji papa biu teken memene pasti di ngehe teken langite. Ya diastun iluh ngengkebang uli anak len. Nanging iluh tusing ngidang ngengkebang uli langite. Suod ngeling, iluh pasti lakar mepelisahan di beten langite. Sambil ngusap sisan-sisan yeh peninggalani bahan lengan bajuni. Ya diastun peninggalan iluhe enu bara-bara ulian suod ngeling. Nanging iluh enu nyidang mepelisahan cara biasane. Keto masih yen iluh sedek ngambul. Iluh sing nyak pak ngajak mimini. Tu sing nyak sangkile teken bapani. Mirip rayune ajak ke mepelalian jaran-jaranan teken bapani. Iluh masih tusing lakar nyak. Di ketone iluh lakar pedidi mepelisahan. Yen sing keto, Ichiko masih milu mepelisahan ditu nimpalin iluh. Iluh sube care timpal langite. Ia diastun iluh di beten, lan langite di dhuwur. Kanti iluh sube ngelah kentenan ulian ajak bareng-bareng mesekolah.
Iluh masih nu demen mepelisahan di beten langit te. Medagang-dagangan nganggon bu. Ngai jajan uli endut. Dikeng kini yen sing ada endut lan sing bange ngutang-ngutang yeh teken memene. Iluh nganggon yeh encah melusin buke apangnya dadi endut. Las iluh aja kentenani ngepelang tanah endut totonan. Ngai pulung-pulung, ngai bebean, ngai lakar dagang-dagangan. Dikituni iluh tusing lakar nawang animadan semel, kumel, daki wiadin seneb. Nutin dagang dipekeni. Iluh ajak kentenani lakar medagang-dagangan. Ade ani dadi anak melinin, ade ani dadi dagang. Biasane iluh ani paling pepese dadi dagangne. Kentenan iluhe ane dadi tukang belinin. Lakar belanja di dagangan iluhe. Ngabe don kayu toh ani ora hange pipis. Ia metawahan. Ada ani melibas, ani melakar ajibo. Ada ani meli pulung-pulung endut, lan ani len-lenan. Medagang-dagangan, biasa aja kentenani mepelalian dengkleng-dengklengan. Yen sing kitu memaling-malingan. Kanti tu sing ingat teken matan jam. Ban kenehe liang mepelalian ngajak kentenan. Mirip iluh bisa engsap yening uli cerik dugas onden ngelah kentenan. Kanti sube ngelah kentenan. Iluh nu demen mepelisahan di beten langit te. Nu metulis dikenah langit te. Kengken iluh dugase cerik mepelalian lan mepelisahan. Langit te mirip lakar rindu teken unduke totonan. Undo-undo ngedeken iluh dugase iluh mare bisa melai belan jelempah-jelempoh. Ningalin iluh ngeling ulian bonekani papake teken icoki. Ningalin iluh kedek sambil ngedengang gigine pawah. Ningalin iluh ngai endut ulieh encah. Meh bisa-bisa ngeling langit yang ngingetang unduke totonan. Apa nih mekade? Jani iluh tusing jecara nak ceni ani lucu lan demen mepelisahan di beten langit te. Sambil medagang-dagangan utawi mepelalian jaran-jaranan ngajak bapan iluhi. Jani iluh subedadi anak bajang. Bajang yadiastun ulian mepes-pes lan mesekep. Iluh subesing demen mekepu ditanahi kerana takut terbut tungu. Lan awaki daki apa buen ngudek bo lan endut. Yadiastun iluh nu ada di beten langit te. Nanging iluh sube melenan. Iluh sube nganggon seragam putih biru. Sebilang semengan nganggon enci lan mepupur. Ke sekolah menek motor baru. Mekejang awa iluhe sube mepoles. Ani pidan kalem jani sube ngendah. Langit te tusing buin lakar nepukin iluh ani pidan. Ipidan iluh sesai mepelalian jaran-jaranan ngajak bapani. Nanging ane jani iluh subebani ngelawan bapan iluhe. Memen iluhe ane state nyangkil rikala iluh ngeling lan merebutin bonekani ane pak-pake teken icoki. Jani sube bani bebugin iluh. Mirip iluh sube tusing ingat teken unduke toktonan. Jek nyansan gede, iluh tusing tain rungu teken reramu.
dijeke iloh man pepelajahan buka keto di sekolah di margani man uli timpal-timpali utawi ilo basliunan ngadokang gengsi sing ada ani nawang apa ke langite demen ninggalin iloh ani buka jani yen sajike langite bisa memunyi ke langite nyak lakar nutin iloh langite galang kedas sakewale sing ada ani nawang apa ke langite jani demen liang bahagia kedek mekenyam egar sebet jejeh takut apa gedek suba mekelo langite tusing nepukin iloh mepelisahan apa buen mepelalian jaran-jaranan mirip suba kanti das-dasan engsap nanging ane jani tumben langite buen nepukin iloh mepelisahan di tanahi di dhuwur padangi ya diastun tusing di jumah iluhe pedidi nanging di bete ngaja anak muani ane orahang iluh gegelan iluhe mepelalian jaran-jaranan Singaraja Maret April 2015. Inggih di kemanten sani presida aturang titiang sukseme semeton sani sampun miar sayang inggih yening wenten kekirangan titiang nunas gang rene pengampura pinaka pemuput aturang titiang para mesanti Om Santi 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 Om sukseme semeton sani sampun miar sayang merdeka.